Genua sa gusarage. Yo torene ona a gusarage. Ezo ga yeyo danon gawiza yo. Towa gwegum. What deni zinio ne ona ungara ne. Dawa gesto ungario. Ja te gundinuas ne a gusarage. Wat konu seriage nene yo di daum. Ja te gaji dan sarage gunes nene o saragwegum. Ne okne doga ezo on wagara ne. Ja taundo a gut gits wat sorry. Ja guadadega danoni ok yakine hanundos. Doga isre achste ja hasse tiga agade an sanu waroroge. Jo dana wa ajadovi onsatste danun dasanyana wage. Jo janere oni doga asayondage ne agu sara gekka takwa. Nia dego o wa dana sajre achste ona agu sara gene. Zawajeras an yagwat karide onya dage. Zawajeras an yagwaya duni nuane onye dageha. Zawajeras Danyagwa da denanyo goya genyunwa. Zawajeras anyagwa de zere tsarandana nuwa. Yo isarhum ganawagun aktaji yagondarum. Wajagwa do jinehtana neto. Zawajeras danyagwa goya ge nuwa ne uwiza geha. De yoden yaktum dano ojiskwa Yagwachta. Roduni amha. Joni niguroria de jinioseres. Netoni ore ona yangwanan disage. Yanjagwahawe. Ona yagwaya da tsaruni. Nya dego yagwaniundu garidage. Ne ona roduni wanizela de. Or gene os an yagwat getsku. Nya dego gagero, dogo jina oda, da yung guadadawihu. Ne ona ni ore, guacanuas na gusaraga ne ona yogara. Jinio yanre o jagwego. We are hey ho no hayo hey ya. We are hey ho hey ne ho ya venaka.